lang hempia long jutang jubat kacepat choy lapet ahoy puthak kapaching thurjia baha mai kangi Mahamaya MEC constituency Dokmuka BJP Sahema Thengnolong Dipawali Aliralon Pen Katalondun Difu Karbi Employees Association Sahema Long Borjon Hawara Mai Pen Inkore Chogang Deng Zonal Karbi Youth Festival Kachipade Dunatuma Phanong Ekipi Thektere Kapothak Kachingbai Kardom Adaba Birota Lopen Eli Willerman Kropi Nan Birotang Kampen Archoitha Karbi Anglong Autonomous Council Lapen West Karbi Anglong District Administration Atum Chelang Petpen Meghalaya Hoikida Lang Hempia Long Paikuni ni Pai Truck Oni Jutang Jubat Kachipacha Lapen Karbi Anglong Hoikida Arapan Kipaching Turjia Bha Thedunga Mai Kipadupona Birta Kartnu Seperangi Hundor Kropen Birta Nangpali Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron Pen Mai Chepahempu Ponsi Mai Long Alisar Po Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Diliram Long Ben Cheng Long Team Karbi Anglong Atu Mai Long Chitangdun Mai Long West Karbi Anglong Deputy Commissioner Dipjoti Hajurka Lapen ASP Mirna Delukdar Atum Chitongdun Mayalong Ahoy Kido Pregjam Akhe Atum Pen Mithang Ajutang Kekan Ahihoy Kachepaklang Pon Pado Lahai Pregjam Akhe Akilun Akekan Kepaklang Pon Laki Karbi Anglong Arlo Pregjam Asongdo Pusitame Nitumke Nigi Sivet Sikkido Pugachepaklang Ang Theklo Pusi EM Rupsing Teron Pen Mai Along Jaipon CM Turiram Longhang Pen Kevangji Lang Arni Ahoy Kapaching Tur Asai Keklem Ponji Apan Rat Angno Lamte Jaipon Ahoy Kapaching Tur Asai Apan Non Hedjo Krong Trok Ahoy Kedai Mesen Atawar Keselam Ji Apan Sai Deng Erloputa Alang Lipen Ningje Anpart Akevangji Aningkan Ke MLA Scheme Kido Anta Block 1 Block 2 Alongsi Klempon Hypoputa Rat Angno Chichak Tekang Waithalangso Hamren Khanduli NEC Atawar Prabjin Pen Kepatangji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Penta Penang Saideng Ponloputa Alang Lipen Ningje Nangileji 2019 Aningkan Jangmi Pocheklo Pen Lote NEC Atawar Kepatang Wegji Aphan Si DC MLA Lapen EM Rupsing Teron Angno Amasi Contractor Atum Pen Lochetok Eloputa EM Teron Pen Mayalong Jai Mayalong Suri Suri Ahoy Aranatum Cetodun si Mai Alir Alon Pidun Sensor program ini আমার মেঘালয় বর্ডার আর কার্বি আংলং ওই বর্ডার এরিয়া থেকে বাহিনীবিলাকৰ স্থানে বাহিনীবিলাকে ইয়াত আছে আমি মিলি প্ৰীতিৰে শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ যাতে বৰ্ডাৰ এৰিয়া যাতে কাজিয়া পেচাল নহয় মৰম প্ৰীতি যাতে প্ৰকাশ পায় এইবিলাকৰ পৰা কৰিছোঁ সেই কাৰ্যসূচীটো হৈছে যে মেঘালয় বৰ্ডাৰ এৰিয়া বসবাস কৰা আৰু কাৰ্বি আংলং বসবাস কৰে সদায় যাতে কাজিয়া পেচাল যে ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰলৈ সদায় কাজিয়া থাকে সেই যাতে কাজিয়া পেচাল নহয় সেইকাৰণে আমি মিলি মানে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবছ আছে বেলেগ বেলেগ আছে Honorable Chair La Chair Somindara Dang Dipawali Katalon Adunalong Pachaton Dunsi Mahamaya Constituency MSC Lunsing Taron Pen Paikuni ni Pai Chogani Dokmoka BJP Sahema Thengno along Dipawali Aronga Che Katalon Duna Birta Kartnu Sahema long Pherangke Pen Birta Nangpali Number 15 Mahamaya Constituency MEC Lunsing Teron Kapen Khat Krekang Ateng Pen Samilang so Block Mondol Team Pen Jirap Chitola Pen Langchari Dunsi Paikuni ni Pai Chokani Dokmoka BJP Sahema Thengno along Ada Por Pai Kep Por Malong Pen Sumindara Dang Dipawali Aronga Che Katalon Angru along Pachaton Dun Pen Sports competition na jai mek ke paman pon chess volleyball la pen akapre ke pathu ka chipata sai padu pon la swalong ke haiduna tuma phan samilang so block mondola chunbang babu ti so pen danglok kachadong nun ongdung ke thegiting abang phubang phiatum ari deng pensin nong ipi pa jir pon lo labang so pen aphiar ni kang sama por BJP sa hemalong milur kai pensi hin ang bong hirjume chipachir rinti pen aronga jai sita me talon dun lo
Non-Hejong Karbi Employees Association Lurulangso Difosa Hemalong KCS Borjan Havara Maipen Inkora Trogang Deng Zonal Karbi Youth Festival along Kachipate anong ikipitek there kapota Kachingwai Birta Katnu Sadong Birta Nangle Labang so Kachingwai pon along Borjan Hawar Kithegi Ding Difurong Sapike doan Kachingwai Pado Labang so Kachingwai along Kanjas di Kompen Sing Timung Liladhar Teron Surendra Singnar Karbi Employees Association Pen Bor Sing Teron Roland Killing Habir Tokbi KLNLF ex-UPDS Sar Sing Teron Chandra Kathar Borjan Constituency VDC Chairman Chris Rongpar Paniram Hanse Karbi Employees Association Janat Teron Jonat Tokbi Lapen Lunserong Hangatum Chetong Dun Namalam Sopor Panbir Tamo into Maniksina Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Wait, not only this. Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HR Estate Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at 7024-56806 or 9957-537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit adu,
Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dinamo people thalbir talang wangthulong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen kapin khatlateng pen Phaikuni ni phai truck ani Karbi Anglong angkang pipen ke chengsi marathon ke kat kachipati numatelong ke padopona berta katne sa hemalong pherang ke pen birta nang pali Karbi Anglong akhe atumta esonsoni anat kalisi pilthe adang along breakjam kapathu kachipati along bonit atum nong me kachipalong dun ason dak Karbi Anglong along talhai kapathu angton pen amasi thek chinirun etnangji pu akimang pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang alang li kaping khat ateng pen Karbi Anglong adang pipen MSC Marathon Kechengsi Angkung 16 number Nomadic Constituency along pen Pangcheng Pon Tanglo Supinso Atumapan kilometer krip ho ajak ding lapen Suarlo Atumapan meters Paurosi ajak pakat ponlo Bangso asai laki Nomadic MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singhi Alangli Pensi Kachapate an Atumapan Dor Plubapan Chirabdul Nomadic Block Mondal Atum pen Patir Pi Ponse Adap Por 5 Ho pen Bangso Kachapate asai Dena Rong pen Siwa Bajaran kilometer krip ho ajak pakadlo labang suka cepati along kadukabe supinso bang trok kebra pho lapen soarlo atum bang krip ho kadukabe pen bang trok sikep atum cipati dum kachapati ang thek along soarlo ahin pen kechengsi ang dengkelong abang phi sima match aphan tangka sika suri pho lapen nong e adun thu abang phi mina han sipi aphan tangka Sika suri ke thom lapen nong e lapen ingdeng ke thom kachapate along ki undun pom ki ken praya phan tangka sika suri hini lapen nong e pajir ponlo lapen sopizu atum pen kachapate along kechengsi angdeng kelong dun abangpur prosanjit bosmutari aphan tangka sika suri pho lapen nong e adun thu angdeng kachapate along kelong dun William Singner aphan tangka sika suri ke thom lapen nong e kithom angdeng kelong dun abangpur Hidit Swargare Aphan Tangka Sika Surihini Lapen Nong E Pajir Pon জি আমি ইয়াত কিয় গোট হৈছে আমি সকলোৱে গম পাইছে আজি এই মাৰাথন ৰেচত আমাৰ মোৰ লগত থাকাৰ বৰ্তমান আপোনালোকে গম পাইছে বৰসিং ক্ৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ক্ৰিয়া সন্থাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট লগতে আছে আমাৰ মণ্ডলৰ ব্লক মণ্ডলৰ বিজেপি আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰবীণ তেৰণ ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ পাৰখোৱা অঞ্চলৰ আমাৰ দল মুৰব্বী হিচাপে আমাৰ দিলীপ মেছ ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ লগত ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ তাতো এনেকা আছে যে কালি পৰহি আমি অকল হেমা দাসে চিনি পায় আমাৰ এই অঞ্চলটো হেমা দাস পৰা আৰু বেছি আৰু জানা মানুহ আছে আৰু আমি যদি এইবিলাক অৰ্গেনাইজ নকৰোঁ আমাৰ মাজত কিছুমান
দলৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত সকলোৱে এডভাইচ দিছে যে আমি এনেকা প্ৰগ্ৰাম কৰিলে ভাল হ'ব যে আজি প্ৰগ্ৰামটো আমি ল'ব লাগিব আজি আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ষ্ট্ৰিক্ট কিয় কৰিব লগা হৈ গৈছে এই ডিসিপ্লিনটো কোনো ডিসিপ্লিনৰ পৰা আমি হাৰি যাব নোৱাৰো কিন্তু ডিসিপ্লিন অনলি ডিসিপ্লিন আপোনালোকে গম পাব লাগে আজি আপোনালোকক কিবা কাৰণ ফৰ্ম ফিল আপ নকৰিলো জোতা নাথাকিলে আমি ইয়াত দৰাই দিব পাৰে কিন্তু বেলেগ জায়গাত চনেল অনুৰোধ কৰিছে যে জি ডিসিপ্লিন আমাৰ এই অঞ্চলটো সদায় ঠিক হ'ব যদি স্বাস্থ্য যদি বেয়া হৈ যায় আমি সদায় এলুৱা ঘৰত বহি বেলেগক চৰ্চা কৰি থকা আমাৰ সময় গুচি যাব কিন্তু প্ৰথম আমি জানিব লাগিব আমাৰ এই অঞ্চলটো উন্নতি কৰিব হলে প্ৰথম আমাৰ স্বাস্থ্য ঠিক হ'ব লাগে স্বাস্থ্য যদি ঠিক নহয় আমি কাম কৰিব নোৱাৰে তে সকলোৰ আজি মাৰাথন ৰেচৰ পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে অল দা Amri MSC constituency VDC chairman pen Phaikuni ni phai trok ani adapa por pen home crate troxy software group atumaphan Jalin Ponsi kipang thar sai ke bado pon biuta katni sadong pherang ke pen biuta napali Amri constituency VDC chairman Junison Teron Ahin pen Chipahim Pu Ponsi home crate troxy self group atumaphan pangrum sik pang thira sai Jalin Ponlo bangso ke pang thira sai long rong thom arong pen don pharo ke thom so si arong arar tum penta ke pang thira sai long cherak chitudun Kipang thil amaya long VDC chairman ahin pen kiwang ji aningkan sitame rongarar tumaphan ason tin kaching thul asai along kacherat pachetudun ji phanta pachini Kipang thil asai kepadopon api VDC chairman ahin pen kichugejun asai ta pi pajir pondo labangso asai along kachetong dun rongthom arong lake birsingki tingalum kro arong lapen amkachi arong hello Amri VDC chairman Junison Teron pen Japon se Bersengki area along ke doan asel health group atumaphan pangrum se bang pharohini so se armuan saphaya bijan mate kapang thir asai claim ponlo to dap adap baye pho bayener capen pangcheng ponse Amri ahomosti ang dong ni tumta pini saphaya bijan ko mama se sel health group ki doan atumta nili tumchelang se pada baji troksi mer kep alom pen ke kam ki chengsi ni tumta nili tumta pini ladak la adang ci bahak si nili tuma group ta cilang si dak nili tumta kam klem dun lo biuta bang kila pons kang ton poniglo domi thakmi korang thu